keti che robot lu pejelaro watie wono ki Mapenduzi Madako watie wono ki Mapenduzi Madako machunye chol mati very deadly nye abe gifta ajuaka la jok la tal chunye chol abe gifta e kuberi chawa ni tie ruot pa NRA stroke NRM igulu maka in pay karo ki bora be election mo ke ken ma igulu in dong pay chung you must be below her, you must lie down below her. Kiru Mapenduzi weng gin weng gitika tiana be gifta Daniel, do you any flag bearers or wing me NRA NRM wing gitika do the bear gifta the bear in pay no kuberi chama ni duan kamo eken why ni ma president Museveni obieno gulu abe gifta ye ke keroni eno kwan memo inyin president Museveni mo logo dong irel ke ken relevance ngato nyang mo loke pe wa president Museveni be poni yang pe ko mati gulu peoni ang gino moy ken may gulu city pien ki tiyu gina be o chere ni ki wek memo ni en ye kwan no lo kwan ma dan ti mo mero ko kwan gini ma gen ki giti lu NRA NRM to do te mo ko e me jokone pien la jok wi tek la tal u chungo ni ngang tiga timu tawne ni jok donc kaka na won lo peje la ro a wechiwo abe gifta ena yo tiyu dure ni ko chero remo it will come papari i holi rosari en pari gitika koni ngati enini bidugu chenni abe gifta enti ni muteri ni o miro duore chen kwene i holi rosari ka kwayo kiya ot palo ba peki tuku kwede Acholi winya wono ka gino mo koni bitim pari mo ke ken kon pari Eric kon pari ngangi magiti holi rosari kayini o ma wona be gifta yam chon koñ unegulu jogyo wen koñ gong do dugba lu tal tela be gifta ni enike yegi ko kindano abge gifta ku bedi eniti ka makulu tiano Acholi maki kanu gi ki nego gi timonga abe gifta eniti ka makulu tiano wa kona wobi kono mon kona nyira kay neno ngara mo wenyita magite yine kwe o mago wona be gifta abe gifta ku bedi chawani ene ku bella dit manka ini miro gino moy keno miro ngol ki bo repian en ku beru choko chena ki bot balalu tikilim balalu tikamiyo chente ke abe gifta donc ana miro penyu won lo pe ila ro dano ma wono kero gene come ni o miro bed meya ono yam ko tiu bi achara ka mo gwak ba ka wa penyu won ka won lo pe la ro abe ko tiyu kong o beru la biya chara mo madit ma jaba ne no lo halwa business mo ti ma be o ti mo nyogo tiyu go ga office mo madit ba ka ana penyu ma won ti no ker gangu e kom ko dana bang bang ini ga chokolo minga ko ri gina kele no wonu ker ni o beru me ya yitgo ngi ngo ko nga be ngi don lo bu mene don lo ya beru belalu Balolo itika sponsor ya be we are be implementing development plan in mana yam ki kwangi delaying gini enini pien wana choli ko be luwen maki luwen gangwa pero mo udiyo wa peki chente wa peki limi chingwa were wa team development kitaka cities mo kedi kitika tene kwere on kumbe ni balolo tika tikia be la kuya pin ni omiro u implementing development plan ani we wonjo ma uri wuraju an ni gulu pejela roni ne fu dir den ko ni cerkere wa i city kibi mai uri wuni ole wen balal bu wili wen pen ko be balal ko do da ko tek gunen kuja ni ken gang kuja kamano geno tam ni gro yi wigi ndo ngayu gi kitika rien ke char kitika tugude town pol ki ko mberi kiti gulu city gitika tikabe da wechi won lo pay la roka no jui won po ngey per wa be gifta abe gifta to on la kuya pinmo utimo adult education in Holy Rosary in 2023 mo por flat ono distinction one labor choli
Ento subjects mo kene we abe no F9 F9 you numero be poliju ma ko toy kar lu ziar ka cha numero be ka la ken daano e ku ya pin ku be wono karne do bo be me ay peje ana be peje ba be abe gifta an la peje an gang wati peje pay tem to ko peje la ro meno kama ana aye donc jok men ma itamani initi yo me cer kan de ko fada Eric ki fa ki peje mo kene horuza na be obu doke back to sender in kubir chan me tingeni yene de chung do ngo mi ga ke yo ki dan wen yini ngay ngoni abe yin ka penyot kwan ti kwan adult education me tingoni bene me porro li wen ni romte la ngani won lo pejla ro ben ko ngi kon pin lu tua ikin jumal tika chung eni kon won pe ko nena nga ma ti capable chu we ko en pin lo ka chiling pa balelo enini sos ne bene won pungi ba ha be tiklim ha ka cher bene miyo ya en wonu marji men non mo dugo ki laacha won biti kap ba cham winya no bad mouth madonna be gifta don oruju loke de ba ka chamo mo seveni pon yang and they now tio ke lo businessman o tio lar ke ki ko lo ke ko mo seveni ka chani soroti ka jon cher wat ki president mo seveni da be o bala yo en ko de gina kete enini anyone ma be pe ramo ben wa representing one obution ko be obuker tuan office eni chien rim belele do bodor office do lutwa belele bodor office da be a mer warning yin in da honi in la jockey agor pe chamo ngolo kulu ini beri ya gwe kacha chok ko tourner docker di kala woro chokini pekel pe la ro pekel ka ne ko pajo pekel ko ni dano de ke kamanda ka kana chuli no dano wen kriyamo geoli wen ke pe la rojo mano peramo pe gramo don geiru nyo pe gramo renovating art nyo pe gramo lifting face me art no bala lo wila le fupien ngiti kele ngiti ka tikya be a chiri in dakoni geno pe ko tempari mo ke ken anen en gulu ku yapinye mago o kar social media kan lok miu pari ko ba waji ko lok ni o ko na nga re mo dure ni por mi lok ko pari in da ko moni ni nye chero chen anen mo ni ke ko watti wa Dubai ka cha bene ti ka cha UAE ma winyu ni bur ke gok ni en ko cho nye internet ni kon jenet mo seveni ton la min gok mo ko ñu pere wona ñor ci do laano ñi wa wan mon laan na ya ni tiga lo ko pari in be por mi lo ko pari ma ni furu ko gok way Dubai ka tiani gok ay furu ko di servicing in en ga gin en ka spam pa gok tika bal wi pe kel mi ngi ket mi lo ki ñing pari Eric shut up that your mandibles lingo ni tik mak furu ko gok ni mor ko we bal wi en spam pa gok pekel mingi mi char ni chape miu mago wona nyaro chuli don ko beri chawni o balu chi ka chuli o gwan klipa go e kede ki wecha ko nyu pe oniang jimi we o miro en jimi no ngang wona nyara ngawu pe o bodo wono kui ke abe gifta unyut ni wono pe ngi pin pe ki lokapol mor won kakana